Kardon nim kacing hona kar biara do ana phanta. Jadi okorjang sapi mana tang kemia ni lagi. Karena okorjang tu meja lason pesele yang kilok pen. Lok ke. Dia sapi mana tu ke sapi pen. Lok kilok. Jadi okorjang. Lapu anar muki ong kacing rum alon do pikangjang kai kita labuson le nimisi ningisi dolongan.